شاردارین گل باجار قامش لو حسک بارمان جا پیشخستنا هشمندیا پاقجی و جینگه خباتین خوین پاقش کرنا کولان و تاخان دوام دکن. بجارین وی خباتی دیار کرن کو پاقجی برپرسیاریا جواکیه و یک جنرخین بنگینین آواکنا جواکه کی درست و زانیه. جبوه با نگلیشینیان کرن کو چوپی خواه با ویژن جین تایبت و بوان را آلی کار بنا. هروج ساعت 10 پیدا حمله ما هنا شيء اساسي ام حمله ترنشوا شيء جو زياده لوتي بي يجيبوا ملج يجيبوا كومين يجي كذا كومين هناك علي كالي بدي وقت واع مالي ما شارداري هر کس کی پیشا محله خوا پیشا مال خوا باقش بك قال كي باش بي شارع جانا لوتنا باقش كنتي قيمه تابيجو انا عم شيك اي محل شيك مرناك مساعدي